Pozdrav ljudi i evo nas opet u još jednom videoklipu oko Windowsa 10. Ovoga puta mnogi će pitati, brate, što opet Windows 10? Ovo je Windows 10 Technical Preview izgradnje 9860, dok je prethodnik čini mi se bio 9841. Što znači novija verzija builda. Ja snimam ovaj videoklip da nešto tu nema novo. Znači, generalno, Microsoft je rekao ovim buildom da samo da izlazi, kako se zove, veliki ogromni update generalno za Technical Preview i to je 7000 bugova su otklonjeni, to je poboljšano i popravljeno. Dodate su još neke sitne mogućnosti u kojima želim da vam pokažem i da vam pričam i pre svega, pre nego što počnem, da vam pokažem za sve koji ste zainteresovani da pogledate ovo. Znači, idete na Start pa Settings i idete Update and Recovery i imate Preview Builds. Preskačite ovaj Windows Update. I tu u Preview Builds imate, vidite, da proverite i eventualno skinite. Ovaj build je, mislim da je oko 2-3 giga i nisam siguran 2,5 ili 2. Zavisi da li je 64-bitni sistem ili 32-bitni. I to je to. Evo, vidite, ovdje sad čak imate mogućnost da izaberete mnogo brže izlaz verzije builda. Eventualno možda dobijete bugove, znači slow je bolja opcija, znači ovo je maltene beta, a ovo je final stage od builda. I to je to. No, da se vratimo mi direktno na ovaj Windows 10 da vidimo šta se dešava tu. Znači, vratili su, s ovim buildom su izbacili notifikacije, znači ono što su pričali. Sad ja ne mogu da vam prenatom pokažem kako to ide, ali vidjet ćemo u nešto malo kataramo. Dakle, šta su vratili još? Nisu mnogo vratili, mi tu mnogo ne možemo mnogo šta da vidimo šta je poboljšano generalno, ali jednu stvar što su dodali je, ne znam, docking controller, ne znam koji đavo, njega su dodali i dodali su z PC settings, i tu zapravo imamo neka dva čuda dodata. OM, to je neka skraćenica, napisat ću dole, sad da ne bih pričao o tome, to je skraćenica vezana za operativni sistem. Napisat ću dole u deskripciji ovog videoklipa, pa možete da pročitate ako želite. Painting crap, ne znam ja šta je ovo. Evo nešto dodato kao, ovo maltene ovaj z PC settings je dodat kao maltene nešto kao na Windows Phone. Mnogo više ima opcije tih sranja dodatih, pa tako da možda vidimo dalje. I dodate su neke dodatne opcije. Ja mislim da neke ima u PC settings bez, ali ovo sa z nešto su dodali onako. I mnogi su ljudi, što je još žešće i zanimljivije, sad moram skreći malo sa teme, na Windows Feedback. Više Windows Feedback nije isti kao pre što je bio, sad malo se čekamo da ovo se stvari, da se čita. Ja ovdje, na primjer, imate tu sad razne čuda što ljudi komentarišu i sad mi možemo generalno da odaberemo ovdje, možda napišemo naš poseban, nešto što smo zamerili Windowsu, naše posebno neko mišljenje, ali i možda odaberemo, te da cijenimo neko mišljenje koje već neko napisao. Generalno, svima se sudaraju neki problemi i greške i što više toga ne mora pišete 50 puta jednu istu grešku, nego udarite ovome 5 zvezdice ili like kako god ide. Evo vidite ovdje neko udario please create a separate icon for start screen and vidite live titles i on je dobio 28 pozitivnih ocena. On je tražio dečko da vrate za neko start dugme, ne znam koliko šta, neće se da čitam ovdje detaljno. Znam da je samo bez ovih live titles, znači bez ovoga čuda, što po meni glupost, nije ekstra ovako rađeno i ne bi trebalo ovo da izbace. Da primjer, ja ne bi se složio, ali eto, ovdje ima 28 lajka ili pozitivnih ocena, evo tu ima još neke, vidite koliko to do sutra možete da vrtite i da gledate. Znači, što želim, to je to. Što sam to da pokažem još, znači da se vratimo tu na ovaj izjavo. ZPC settings. Koja je maltene razlika, evo, samo ovako da vratimo. Znači, što se tiče ZPC settings i običnih PC settings, evo vidite, imate sistem, use accounts, on drive, search and apps, so the personalization, price, accounts, network, time, language. Ovo je maltene, generalno dolazimo do zaključka da je ovo maltene najnovi control panel. Samo ja mislim da će oni to na kraju da dodaju sve na jednom, da se zove PC settings, a ne z PC settings. Vjerovatno nešto dolazi s nekim updateom, ne znam nijak kojim djavolom, ali generalno to će sve da se radi. Dalje, šta se dešava još? Dodali su nešto što će odmah primetite. Znači, evo ovako, zatvorit ću ovo. Primećete jednu novu animaciju, znači i u prošlom buildu je bila nova animacija u odnosu na Windows 8 i 7 generalno. Ovo je neka nova animacija oko otvaranja prozora i zatvaranja. Imate kada spustite dole, minimizujete i kada
ne znam, nemate animaciju kada raširite preko cijelog ekrana, to za sad još nisu dodali. Ali kažem vam, evo, pogledajte, znači animaciju su promijenili na 10. Možda će promijeniti još, ovo je ipak final, to jest onaj build, tehnički pregled, i još se razvija ovo čudo, tako da što se mene tiče, moguće da će tu da bude još nešto. Možda kada idete da bude preko cijelog ekrana, da ono boom, raširi preko cijelog ekrana. Čisto da vam pokažem kako izgleda to notification i to je to, je. Add info, payment building. Šta ovo traži plaćanje, molim? Well. Vidite, sad je to dodato. I odmah dole vidite ovdje u okviru da se tu nešto new notification. Idemo dalje, evo, skinut ćemo Netflix, evo. Prede mislim da i on treba se plaća, ali nisam siguran. Evo to. I evo kako sad funkcioniše store, znači izdeljeno je lepo ovako, tu vam stoji sve. Znači pod store, izbacuje vam šta je ubačeno, Microsoft Explorer Notification, ne znam ja, you need to enter ne znam ja, nešto treba da se prijavljam, nije ni bitno. I to možete ovako da sklonite i opet otvorite i to je tu. Generalno pokazujem se sve poslednje notifikacije, a koliko sam čuo, ako povežete na primjer i Facebook i to, pošto ja ne želim da povežem ovaj ipak testiranje samo mašina, i ne želim da povezujem tu moj Facebook profil, je stalo čuda. Znači, eventualno ako povežete Facebook, izbacit će na primjer, neko vam je lajkovo to, neko vam je postavio na zidu ovo i tako dalje. I mnogi stvari dodali su tako dalje. Ništa ljudi, to je bilo to, ovo je bio neki kratak update oko Windowsa 10 Technical Preview builda 9860 ili ti izgradnje 9860. I to bi bilo to ljudi, vidimo se od nekih od narednih videoklipa. Pozdrav, do idućeg videoklipa.